Nalazite se u vinariji Kiš, jednoj od najstarijih vinarija u Sremskim Karlovcima. Naime, najstariji dokument koji mi imamo je iz 1801. godine. I to je ugovor o kupovini vinograda upravo između Stefana Kiša, osnivača vinarije, ili nekog Turčina u to vreme. Sadašnji vlasnik je 7. generacija osnivača tog Stefana Kiša, znači i dalje smo porodična vinarija, imamo oko 15 hektara vinograda, pravimo oko 90.000 litara vina godišnje i mogli bismo da prodamo mnogo više nego što proizvedemo. Ovo je stari podrum, jedan autentičan podrum koji, ja mislim, imala svaka kuća koja ima vinograd ovde u Sremu. Iza je brdo, tako da je on ukopan faktički i zbog toga je dobar jer je ista temperatura cele godine. Ovde se nalaze arhivska vina i barik burat. Deda sadašnjih vlasnika se bavio vinarstvom i tada, s tim što je to bilo onako, mislim, ljudi dođu sa svojom ambalažom, on sipa iz bureta i to je to. Znači, tek nekde 90-ih, ja mislim, ili krajem 80-ih smo mi onako, mislim, osmislili svoju etiketu, logo i tako dalje i krenuli ozbiljnije u tu priču. Uglavnom posećuju vinariju zbog dobrog vina. Sad o tome saznaju na razne načine, znači jako često preko društvenih mreža, Google-a i tako dalje, zbog kritika koje su dobre. Pa ne znam, recimo najpoznatije vino, možemo reći da je Bermet svakako, ne samo kod nas, nego i u Sremskim Karlovcima, a pogotovo Kišo Bermet, jer nekako je onako brend za sebe, znači definitivno svojim godinama. Tako je, da. I to je svakako najnagrađivaniji i najprodavaniji Bermet u Srbiji, tako da prvo ono što očekuju da probaju ovde je Bermet, a onda se posle iznenade i drugim dobrim vinima. Jasno. Da li ima dosta stranaca koje posećuju ovdje? Ima puno stranih turista i onako iz mog iskustva ono što njih oduševi to su upravo dobra vina, jer niko od njih kad dolazi u Srbiju ne očekuje da imamo dobra vina i onda vidi da u stvari svaka regija ima jako dobre vinarije i to ih oduševi, onda krenu tim putem.